reka nongere nkwisurize nanone kwikaza kuri Brown Magazine YouTube channel. Of course ngiye gusuhuza, nitwa Avi Brown nkuko mumaze kubimenyera. Nyaboneka niba utarakora subscribe kuri iyi channel warakerewe, kuko aha niho usanga amakuru yizewe kandi ya makuru ukeneye kumenya. Gusa ntarirarenga, kora subscribe ubundi twikomereze. Murabizi ko hano twebwe tuzana amakuru nyayo, apana babandi bazana ibihuha gusa bashaka views na subscribers. Uyu munsi rero ngiye kukubwira urutonde rwa YouTube channel 10 zikorera amafaranga menshi hano mu Rwanda. Ntabwo ndakubwira amazina gusa, ahubwo ndagenda nkwereka n'umubare w'amafaranga bakorera ku kwezi, dore ko n'ubundi YouTube channel ihemba buri kwezi. Ku musozo w'iyi video ndakubwira izina ry'umuhanzi wo muri Afrika ukorera amafaranga menshi kuri YouTube, ndetse ndakubwira na YouTube channel ya mbere ikorera amafaranga menshi muri Afrika yose. Mbere yuko dutangira n'urutonde rwa YouTube channels 10 za mbere zikorera amafaranga menshi hano mu Rwanda, reka nkubwire ko amafaranga YouTube channel ikorera ashobora guhinduka bitewe n'uko video zishyirwaho ziri gukundwa. Channel ikabikunda gupostinga kenshi, ikindi kandi abareba video zayo bakaba ari benshi. Bivuze ko ibyo ngiye kukwereka bishobora guhinduka igihe cyari cyo cyose, mu gihe ba nyiri channel bakora cyane amafaranga binjiza akiyongera, cyangwa se bacika intege amafaranga binjiza akagabanuka. Uko tubikesha urubuga socialblade.com, ngiye kubagezaho YouTube channels 10 za mbere mu Rwanda zikorera amafaranga menshi. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga YouTube channel yitwa Israel Mbonyi. N'ubu ni umuhanzi Israel Mbonyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Iyi channel rero ikaba ishobora kwinjiza hagati y'amadolari 311 kugeza ku 5,000 by'amadolari ku kwezi. Israel Mbonyi afite abasubscribers 36,000, abamaze kureba video ze zose ubateranyije bakaba bagera kuri 1,22,460 n'abantu 538. Ku mwanya wa 9 turasanga YouTube channel yitwa Yago TV Show y'umusore wacu Yago wahoze ukora kuri TV10 akaza kuhava akaza gukorera kuri channel ya YouTube. Iyi channel rero ikaba ishobora gukorera hagati y'amadolari 319 kugera ku 5,000 by'amadolari ku kwezi. Yago TV Show abasubscribers bayo ntago bazwi, ariko abamaze kureba video ze zose ubateranyije bageze kuri 3,315 n'abantu 245. Ku mwanya wa 8 turahasanga YouTube channel yitwa Inyanja Twogamo. Iyi ikaba ari ya Gentil Gedeo, n'ubundi usanzwe ari umunyamakuru kuri Keti Radio. Iyi channel rero ikaba ishobora gukorera hagati y'amadolari 323 kugeza ku 5,200 by'amadolari ku kwezi. Inyanja Twogamo ifite abasubscribers 25,100, naho abamaze kureba video zayo bose bateranyije bagera kuri 3,900,000 n'abantu 56. Ku mwanya wa 7 turasanga YouTube channel yitwa Phil Peter 250. Iyi channel yatangijwe n'umunyamakuru witwa Phil Peter agikora ku Isango, gusa we na mugenzi we Irene Murindahabi basigaye bayikoreraho bombi, dore ko basigaye banafite ikiganiro cyitwa The Choice gica ku Isibo TV ya Bruce Melody. Phil Peter 250 rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 591 kugeza ku 9,400 by'amadolari ku kwezi. Iyi channel ifite abasubscribers 194, naho abamaze kureba video zayo bose bateranyije bagera kuri 1,881,881 n'abantu 271. Umwanya wa 6 turahasanga YouTube channel yitwa Medi. N'ubundi ni umuhanzi nyarwanda uzwi cyane Ngabo Medali ariwe Medi. YouTube channel ya Medi rero ikaba ishobora gukorera hagati y'amadolari 596 kugeza ku 9,500 by'amadolari ku kwezi. Medi afite abasubscribers 309, naho abamaze kureba video ze zose bateranyije bagera kuri 1,63,533 ndetse n'abantu 80.
Ku mwanya wa gatanu turahasanga YouTube channel yitwa Bamenya series. Iyi ni YouTube channel y'uwitwa Ramadan ukina yitwa Bamenya muri filime y'uruhererekane ica kuri iyi channel. YouTube channel yitwa Bamenya series rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 750 kugera ku 12,000 by'amadolari ku kwezi. Iyi channel ifite aba subscribers 220,000, naho abamaze kureba video zayo bose ubateranyije hamwe bagera kuri 1,37,645 n'abantu 738. Ku mwanya wa kane turasanga YouTube channel yitwa Isimbi TV. Iyi ni channel y'uwitwa Murungi Sabe. YouTube channel yitwa Isimbi TV rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 869 kugeza ku 13,900 by'amadolari ku kwezi. Iyi channel ifite aba subscribers 127,000, naho abamaze kureba video zayo bose bateranyirije hamwe bagera kuri 1,43,837 n'abantu 407. Ku mwanya wa gatatu turahasanga YouTube channel yitwa Nitegeka Gracier. N'ubundi ni Nitegeka Gracier cyangwa se Papa Sava, hari n'abamuzi nka Seburikoko. Iyi channel ni yicaho uduce twa filime yitwa Papa Sava. YouTube channel ya Nitegeka Gracier rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 920 kugera ku 14,700 by'amadolari ku kwezi. Iyi channel ifite aba subscribers 235,000, abamaze kureba video zayo bose ubateranyije hamwe bagera kuri 54,636 n'abantu 356. Ku mwanya wa kabiri turasanga channel yitwa Red Blue JD. Iyi channel izwiho gucaho ibyegeranyo cyangwa se documentaire zikunzwe cyane, harimo iza Ismael Manafunzi usanzwe ukora kuri Radio Rwanda ndetse n'izindi nyinshi. Iyi channel rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 926 kugeza ku 14,800 by'amadolari ku kwezi. Red Blue JD aba subscribers bayo ntago bazwi, gusa abamaze kureba video zayo bose ubateranyirije hamwe bagera kuri 1,65,112 n'abantu 888. Ku mwanya wa mbere turahasanga YouTube channel yitwa Afrimax TV. Iyi channel abantu benshi bazi ko ari ya Bakti, gusa ibyo sibyo kuko Bakti ni umukozi usanzwe, ahubwo Afrimax TV ni ya producer wa video witwa Nameless Campus. Afrimax TV rero ishobora gukorera hagati y'1,400 cy'amadolari kugera ku 22,200 by'amadolari ku kwezi. Afrimax TV ifite aba subscribers 382,000, naho abamaze kureba video zayo bose bateranyirije hamwe bagera kuri 1,55,912 n'abantu 277. Izo rero uko maze kuzibereka akaba arizo YouTube channel 10 za mbere zikorera amafaranga menshi hano mu Rwanda. Wenda yagejeje kukwereka n'izindi YouTube channel zizwi ariko zitari mu 10 za mbere zinjiza menshi. Reka nkwereke YouTube channel yitwa Kasuku Media TV ya Jay Squeezer, umuhungu w'abanyarwanda nk'uko akunda kwiyita. Kasuku Media rero ishobora gukorera hagati y'amadolari 278 kugeza ku 4,500 by'amadolari ku kwezi. Reka nkwereke nanone YouTube channel yitwa Red Blue JD Studio. Mwabonye ko hari n'indi channel yitwa Red Blue JD gusa, ariko hari n'indi yitwa Red Blue JD Studio. Ikintu gitangaje wamenya ku iyi channel rero nuko ariyo ifite aba subscribers benshi mu Rwanda bagera ku 508. Reka nkwereke kandi channel yitwa Ukuri Mbona ya Karasira Aimable wamenyekanye nka Professor Niga. YouTube channel ishobora gukorera hagati y'amadolari 129 kugeza ku 2,200 ku kwezi. Ushobora kandi kwibaza utese abahanzi ba hano mu Rwanda bo bimeze bite? Kanze nkwereke channel za bamwe na bamwe uko byifashe. Gusa uraza kubona ko bo biri hasi cyane kuko
abahanzi ikibazo cyabo basohora indirimbo bagategereza hagashira igihe bakongera gusohora indi. Gusa kuri YouTube kugira ngo ukorere amafaranga menshi biba bisaba ko channel yawe ihora iri active, ushyiraho ibintu kenshi. Ntatinze rero reka nkwereke YouTube channel ya The Ben ashobora gukorera hagati y'amadolari 170 kugera ku bihumbi 2.7 by'amadolari ku kwezi. Bruce Melody YouTube channel ye ishobora gukorera hagati y'amadolari 100 kugera ku 1.7 by'amadolari ku kwezi. Bagenzi Bernard nyirerebo yitwa Incredible ashobora gukorera hagati y'amadolari 101 kugera ku 1.8 cy'amadolari ku kwezi. Andi bumuntu kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 186 kugera ku 3,000 by'amadolari ku kwezi. Social Mula kuri YouTube channel ye yitwa Social Mula Official ashobora gukorera hagati y'amadolari 52 kugera ku madolari 813 ku kwezi. Iva Bulavan Burabyo kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 48 kugera ku madolari 699 ku kwezi. Butera Knowless kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 40 kugera ku madolari 643 ku kwezi. Neri Ngabo kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 26 kugera ku madolari 418 ku kwezi. Igor Mabano kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 26 kugera ku madolari 410 ku kwezi. Safi Madiba kuri YouTube channel ye ashobora gukorera hagati y'amadolari 13 kugera ku madolari 215 ku kwezi. The Main Music Label ya Badrama ishobora gukorera hagati y'amadolari ni dolari 1 kugera ku madolari 21 ku kwezi. Murabona ko abahanzi bo mu Rwanda bitameze neza, ariko ikibazo nakibabwiye, impamvu nuko badapostinga inshuro nyinshi kuri YouTube. Uko nabibabwiye dutangira, reka nkwereke umuhanzi ukorera amafaranga menshi kuri YouTube channel muri Afrika yose. Uwo nta wundi rero ni Diamond Platnumz, umuhanzi wo muri Tanzania umaze kwamamara hose. Diamond rero ashobora gukorera hagati y'amadolari 9,600 kugeza ku 153.2 ku kwezi. Abandi nakubwira mu bahanzi bo muri Afrika bakomeye ni Davido. Kuri YouTube channel ye yitwa Davido Vevo ashobora gukorera hagati y'amadolari 4,200 by'amadolari kugeza ku 66,800 by'amadolari ku kwezi. Gusa Davido we afite n'indi channel yitwa DMWHQ cyangwa se Davido Music Worldwide Headquarter, ashyiraho indirimbo z'abahanzi bose bo muri label ye yitwa DMW. Iyi channel yitwa DMWHQ cyangwa se Davido Music Worldwide Headquarter ishobora gukorera hagati y'amadolari 9,700 kugeza ku madolari 154.6 ku kwezi. Ubwo ushobora guhita uvuga uti Davido arusha Diamond gukora amafaranga menshi kuri YouTube, ariko waba utekereje hafi cyane, kuko nanjye nahita nkubaza nti se Diamond we afite indi channel ashyiraho video zose z'abahanzi baba muri Wasafi, byaba bimeze bite? Aho ndabizi ko nahita nkutsinda. Reka nkwereke YouTube channel yitwa Starboy TV ya Wizkid. Iyi ishobora gukorera hagati y'igihumbi cy'amadolari kugeza ku 16,000 by'amadolari ku kwezi. Harmonize, umuhanzi wo muri Tanzania ufite label yitwa Konde Gang, YouTube channel ye ishobora gukorera hagati y'amadolari 3,800 kugeza ku 61,200 ku kwezi. Rayvanny, umuhanzi wo muri Tanzania uba muri Wasafi ya Diamond, YouTube channel ye ishobora gukorera hagati y'amadolari 4,400 by'amadolari kugeza ku 70,000 by'amadolari ku kwezi. YouTube channel imaze kugira views nyinshi muri Afrika ni channel yitwa Mark Angel Comedy, ifite views zigera kuri 1,243,674 ndetse n'abantu 431. Reka nsoze nkubwira ko channel ya mbere ubu iri gukorera amafaranga menshi kuri YouTube muri Afrika yose ni channel yitwa Chachandu Comedy yo muri Nigeria. Iyi channel ishobora gukorera hagati y'amadolari 23,000 kugeza ku 376 ku kwezi. Mu by'ukuri
mubonye ko YouTube hari abayikoramo amafaranga menshi cyane. Nawe rero niba wumva ufite ubushake watangira YouTube channel, gusa biba byiza iyo utangiye ufite ikintu cyihariye uzajya ushyiraho gitandukanye n'ibyo abandi bakora. Reka ngushimire wowe wakurikiye iki cyegeranyo, kwisabira gukora subscribe hano kuri Brown Magazine kugira ngo n'ibindi bintu by'ubwenge uzajya uba uwa mbere kubibona. Thank you so much. Waking up anew.